Mwaramutse tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 murasirazuba bwo hagati mu gihugu cya Iran. Ibihugu bituranye na Iran byo mu kigobe ariko na leta zimwe za Amerika na Israel, ibihugu biri kwataka Iran biti olingate ubyange cyangwa se ubyemere ibyo kuvuga ko uzagira intwaro za kirimbuzi ntago bishoboka. Nko kubona ingurube yamiza amababa, ntago tujya tubyemera ivyo bintu. Ingurube nyamwanda igurutse none ikajya mu kirere abantu barwara inzoka teniya zabayitana. Niko ngo Iran itunze intwaro za kirimbuzi ibihugu zo mu kigobe n'isi yose muri rusange ngo itagira umutuzo yahura n'uva gusenya. Amerika iti we are going to protect the earth. Tugiye kurinda isi, tugiye kurinda abantu bacu, tugiye kurinda karere. Iran tuzayikocora, Iran tuzayambura imbaraga za uranium bafite, ntibazigera bagira intwaro za kirimbuzi. Mama na mama, Iran ifite abifatanya nabo bitwa Acts of Resistance. Ni abakorana nabo Acts of Resistance inyuze mu bihugu bitandukanye: Iraq, Syria, Lebanon, igihugu cya Iran, hakaba hariho ingabo zakikije, ariko n'abahuthi bo muri Yemen nabo utabibagiwe, kongeraho Gaza, kongeraho Palestine nyirizina muri Western Bank, aho bafiteyo Hamas ndetse n'indi mitwe itandukanye, yewe n'abitwa sleeping cells zo muri Leta Zunze za Amerika. Abana bakorana na Iran mu gukocora adui, mu gukubita umwanzi, bati n'undi munsi nimugazasuzugwa abanya Iran, nimujye mubitekereza, mujye mutekereza kabiri. None rero abasikari ba Hezbollah bo muri Lebanon bamanuye ibisasu byinshi kuri Israel, kimwe mu bihugu bifatanyije na Leta Zunze za Amerika kwataka igihugu cya Iran. Ubu turi kuvuga indi nkuru: urupfu, inkomere, igihombo, ubwoba, nibyo byatashe amajyaruguru y'igihugu cya Israel. Ubimbaze mbigusobanura uko byagenze. Hanyuma atari ivyo gusa, ahubwo mu buryo butunguranye cyane ingabo zo mu mazi za Amerika zizarihaye gutera ibwato bwose bwa gisirikare bwa leta Iran, speedboat, ubwato bwabo bunyaruka, ngo buhagarike bwo gushyira ibizamine munsi y'amazi, kandi bakumire n'ubwato bwa Iran bw'ubucuruzi bwo gukomeza gutambuka bujya ku byambu za Iran, kimwe n'ubundi bwato bushobora kuza buje gusura igihugu cya Iran ku byambu byabo. Bati olingate, ntago muratambutse ubwato bwanyu. None failed, baratsinzwe, umugambi wabo ntugezweho, ahubwo Iran itangiye kwakubita imbimbiko, imwotso, bagasubira inyuma. Bati twari twaribeshye tuza muri kano karere. Ibise bayi Leta Zunze za Amerika ni biki mwuka zara. Ndaje mbikubwire bitari ibyo ngibyo. Buriya ngo umuheto n'umwambi byari inshuti, ariko umuheto urusha ubwenge umwambi. Umuheto uti mwambi rero uri muvandimwe wanjye, uri inshuti nziza, wowe ngiye kubita, ngiye kwitunatuna nitugatuge, mwoherezanye n'imbaraga nyinshi, ugenda utikuri umwanzi wacu. Umwambi uti mwambi nawe ubura ubwenge, babara bushutse bahoreje kandi umuheto urisigarira. Niko Leta Zunze za Amerika zashutse UAE ngo maze ikore, maze leta ya Israel ya Bibi nayo ibizamo ituramva UAE kubita ibisasu muri Iran, maze twe turi inyuma yawe. Abandi bati ye. None Iran iti nyamwanga kumva niyanze no kubona ko arabihanangirije mwebwe basuni ngo mureke ubukafiri bwanyu ngo kwemera gukorana n'abashitani cyangwa se satanic American, mukorane natwe abakozi b'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, muravzanga. Ubwo ibyo namwe mugiye guhinduka abanzi bacu, tugiye kuza duhangane namwe. Al Khalifa, Abu Dhabi n'izindi nyubako zose zaho ngaho tugiye kuza tuzitikure uburyo bukomeye cyane, muzicuza impamvu mwanze gukorana n'abagaragu b'Imana Allah. Iyi ntambara ise na Leta Zunze za Amerika yashitsemo UAE igiye kuzana kasa mutwe muri karakarere. Ndaje mbikubwire. Mwite Donald J. Trump, uyu mugabo umaze iminsi ugereranwa n'ikimasa cyavukiye mu gihugu cya Bangladesh, avuga ko ikimasa cyavutse basa neza. Ubu ngubu barimo gupanga kongera kurasa kuri Iran, nyuma ko Iran yaba yanze iby'amasezerano kandi imaze iminsi ifunze umuhora wa Hormuz bafatanije na Oman. Amagambo Moshtaba Hussein Khamenei yatangaje avuga yuko umuhora wa Hormuz ari uwa Iran ndetse n'igihugu cya Oman, bagafunga umuhora wa Hormuz. Amerika kabura mu ijambo byabaje Donald Trump, abona ko Trump akomeje gusebera muri kara karere, ngo none agiye gukora mu mvuto, agiye kuzana imbaraga za gisirikari mu buryo budasanzwe, agiye kwerekana akaga gakomeye kuri iki gihugu cya Iran. Uzi kibabaje nanjye kinambabaje nuko iyi ntambara iko muri Asia zo hagati binarangira nge nabitugizeho ingaruka. Ubwo gufunga umuhora wa Hormuz, nge nawe tukabura petroli, aho twagendeshaga imodoka twagendesha igitsi twirukanka tic tac pek pak. Turaza kubigarukaho. Bitari izo gusa,
ahubwo mu buryo butunguranye cyane muri rugamba rwo mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru aremeza yuko ubu ngubu none igiciro cya petrol gishobora kuba kigiye kongera kwikuba nyuma y'inkuru mbi iturutse mu Burusiya. Wanyemera byose nkaza nkabikubwira. Kitakurubwo muri ibyo nikiye no rugamba ubyange cyangwa se uzemere mu buryo mwe cyangwa se ubundi nawe rurakureba. Ndabeshye harya ku mugoroba yiguze iki? Urambwiye ngo ikiro cy'isukari wasanze kigeze kurangaye, kandi ubwo wavuze ngo byahenze ntacyo wari wabona. Ndaje tuyine ku musozo turebera hamwe kamwe kandi kubirimo kuba kuri tele ku mirongo imbere ku rugamba. Jewe n'umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tuyane ku musozo. Ikaze kuri mwese. Ndabizi neza uravyemera duhere ku mirongo imbere ku rugamba imbere mu gihugu cya Israel no muri Libani. Iyi impamvu tubiheraho nuko uyu munsi urugamba gati igihugu cya Israel na Iran ruzamo na Hezbollah, nkuko minsi ishize hari harimo Hamas, ariko n'ubundi Hamas iracyarimo. Ubu rero urugamba rwo muri Libani mu majyepfo muri Lebanone cyangwa se Libani no mu majyaruguru ya Israel hafi ya Haifa, urugamba rukomeje kuba rubi cyane ku buryo budasanzwe. Umutwe bari kurwana witwa Hezbollah ni umutwe ugenda ku matwari ya Kisilamu. Amakuru akemeza ko abayobozi babo benshi mo Qasim ari abayobozi b'Abashia ndetse afite imyitwarire neza imeze nk'iya Iran mu bijyanye n'imyizerere. Aba bakaba ngo ari inkumirizi zo gufunga ibyifuzo bya leta ya Israel ya Benjamin Netanyahu, afite ibyifuzo bikomeye byo kwagura ubutaka bwa Israel, icyo bita the Great Israel, ngo bagire Israel nini ngari igera muri Libani, igera muri Jordani, igera muri UAE, ifata Palestine yose, igera no muri Cairo mu gihugu cya Misiri. Uyu mupangu Hamas Hezbollah bafatanije na Iran bati nabyo muzigera mubona. Abaperesi ndetse buyu munsi baracyafite imbaraga nko kera bari bazifite, muzamura umutwe babamene. Uko niko n'ubundi Hezbollah iri kubigenza. Uti nawe urakavza ngaho tubwira uko byagenze, nanjye niye kurura agatebe wicare maze tubigemo. Ibyo nabyo nkuko amakuru angeraho muri kino gitondo abimbwira neza, Hezbollah imaze kumutsa Israel ingabo z'aba IDF. Igice cyo majyaruguru ya Israel ikirere cyabo cyongeye kuvumbukamo akajagari kenshi k'indege zitagira pilote za Hezbollah zasohokeraga mirindiro z'umupaka uturuka kuri Libani ujya muri Israel. Maze mu ijoro rero ibishashi by'imiriro gukumira ibisasu bya Hezbollah bikozwe n'ingabo za Israel bazamura bya Misiri mu cyo byo kurasa izo drone byabonekaga ari nk'amatara cyangwa se bya kibona umwe bimananuka kuvuza ubuduha byumvikanye mu gice cy'amajyaruguru ya Israel. Ibitero bya drones byaje byibasira umupaka, abasikari bashyubwuba, abaturage bo baratitimirana. Icyatangiye ku mugoroba n'uburyo butoroshye cyane ku mupaka, hari uburinzi bwa Iron Dome bwo kurinda ikirere bwabaye nk'igishariro, hakurya ngo bukore barabuturitsa. Ku mupaka wa Libani habaye ihinduka rikomeye cyane, urwibutso rutazibagirana rw'intambara irimo kwinjira mu cyiciro cy'akaga gakomeye cyane kurusha uko byari bimeze, aho indege nto zitajya pilote zigenda zirushaho guhangana na zimwe mu nzego za gisirikari ziteye imbere cyane ku isi, harimo n'uburinzi bw'ikirere buteye imbere nka Iron Dome cyangwa se David String buzwiho kugira ubuhanga bukomeye. Ariko izi drone za FPV bazita drone zikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga rya internet, fiber optic cyangwa se fiber optic. Imbunda zitagira abapilote za Hezbollah z'indege zagabye ibitero mu duce turi hafi y'umujyi wa Shlomi uhana imbibi na Israel n'ahandi hantu hazwi nk'agace k'ingenzi majyaruguru y'igihugu cya Israel. Ni igice cya Israel gikomeza gukorerwamo n'abasirikari bemeza ko indege nyinshi zitajya pilote za Hezbollah zahagabye igitero mu buryo bwa gitunguro. Igihugu cya Israel ubwacyo abasirikari babo bariyo bati ukunukuzimu badusutseho, ntabwo ziko akabonye igikorwa nk'iki ngiki gipanuriye icyarimwe abasirikari ba Hezbollah ko batagira n'impuhera. Nubwo nta makuru y'abahitanywe ni iki gitero yigeze agaragazwa n'uruhande rwa Israel ngo avuge neza uko byagenze, ingaruka z'iki gitero ntizishidikanywaho. Ibitero byorohereje ubutumwa bukomeye kandi buteye ubwoba
ubukangurambaga bwa Hezbollah bwo gukoresha indege zitagira pilote burimo kurushaho kuba ubukangurambaga bubi ku ruhande rwa Israel na bwiza ku ruhande rwa Hezbollah muri Liban. Burashobora kandi guca intege ingabo za Israel kandi bugakomera cyane kuri Israel ku buryo bwo guhagarika ubukangurambaga bw'izi drone. Uribuka amagambo ya Benjamin Netanyahu avuga ngo we are going to destroy them, we are going to destroy every capacity of drones from Hezbollah. Tugiye kurimbura imbaraga zabo, tugiye kurimbura buri drone yose turuka muri Hezbollah. Ayenya byaragananiranye. Abagande baravuga mu rurimi rwabo bati mutusonyewe banange tetuyinamani ekubora inene mutabarire bantu bacu, mutabarire cyane, nta mbaraga dufite, tabona inzira ikiri ndende. Nizo inzira cyari ndende kuri Israel kugira ngo bahangane n'igihugu cya nangingira igihugura, bahangane na Hezbollah ifashwa na Iran. Igisirikare cya Israel kivuga ko zabaye bikiri gukorwa iperereza ngo barebe neza ni gute izi drone zaje zimeze nk'amadayimoni zateye ibisaso ku birindiro bya gisirikari ahari uburinzi bwa Iron Dome, bumwe bugaturitswa abasirikare ntamenye zabaye. Harimo ubugambanyi bwa buri mu ngabo za Israel, nicyo bari kwibaza ku buryo nta drone barimo gufata itari yagera ku ntego zayo. Aho ingabo za Israel zikomeje gukorera ibikorwa byazo mu majyepfo ya Liban niho nyirimo nyamukuru hahindurwa isibaniro. Ariko nyuma y'aya magambo yatangajwe n'ingabo za Israel, impungenge zirimo kwiyongera cyane mu nzego z'umutekano bwazo. Imbere muri izo mpungenge nuko indege zitagira pilote za Hezbollah zigenda ziyongera kandi zigakoresha ubuhanga bugezweho burimo no gutata no kuburizamo imbaraga zabo z'ikoranabuhanga, icyo bita internet warfare. Ayo drones za FPV n'imbarizo nimba banohereza izindi nabo byabacanze ziza maze controls room zabo cyangwa se ibyumba bikoresha mu gucunga ikirere bigahita bizamo amasake, hakazamo za dendo, hakazamo ibikona mu kirere. Nigeze kwereka amashusho yabyo. Aho kugira ngo bakurikirane drone zarebwaga na za radari zabo bakibonera imikino y'inyamaswa. Ibibuga byo gihita bibacanga uko bigenze, cyangwa se gihita bona connection bakabona amashaza. Niba bageze kuri televiziyo ya kera habuze connection, hajya yitaga connection ikuzanzira. Ibi rero bikomeje gutera ikibazo ingabo za Israel. Izi ndege ziguruka zitwaye UAV zirimo ibisasu zishobora kuyoborwa neza ku ntego zikomeye cyane za gisirikare za Israel ku buryo buteye ubwoba, bigatuma ikoranabuhanga rihendutse riba ikibazo gikomeye cyane ku rugamba, aho Israel kwirwanaho binanira. Amashusho yerutse kugaragara kuri internet asa naho agaragaza indege ya Hezbollah igonga neza batke ya Iron Dome ya Israel, ikintu cyose igikoresho kigezweho cyane gishorwa akayabo. Waruzi ko ibihugu byinshi ku isi bidafitiye system yo kurinda ikirere nanjye ngo byinshira usibye Amerika na Israel nabandi bari bahabwa Iron Dome. Ikindi gihugu cyavuzwe ko Iron Dome ni igihugu cy'u Rwanda, yandi yakoreshejwe mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda igihe igoma habaga urugamba rukomeye maze Kongo iki hakwitupagura ngo igiye kurasa ku gihugu cy'u Rwanda. Urinzwe ikirere ngo miru ugahita bumira ibyo bisaturuka muri Kongo. Ibinyamakuru byinshi birandika ngo ni Iron Dome y'Abanya-Israel bwahe. Byaje kugaragara ko ari HQ9 y'Abashinwa, nayo ntuyita ikintu cyoroshye. HQ9 narayikubwiye n'abazonganye kubwira nurinzwe ikirere buhambaye. Ubu rero ushaka gutera ubwoba bukomeye cyane ku mipaka ya Israel naho Israel ikorera bitewe n'uburyo bari kwinjirwa ku rwego rutangaje, kandi Israel irimo guhangana no kumenya neza amanyanga yose Hezbollah irimo gukoresha kugira ngo barebe ko bakica n'abandi bayobozi bo muri uyu mutwe. Abasesenguzi ba gisirikare bavuga ko Hezbollah yahinduye cyane amayeri yayo mu mezi ashize, irushaho gukoresha indege zitagira pilote zigenzurwa na fibre optique zidashobora guhakumirwa hakoresha uburyo bwa gakondo bwo kurwana n'ikoranabuhanga ry'indege zitagira pilote. Bitandukanye n'indege zisanzwe zigenzurwa na radio, izi ndege zitagira umuvuduko ugereranijwe binyuze mu nsinga zoroheje cyane za fibre optique zigera na rimwe ziboneka kuri radar, bituma zidashobora kuboneka mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi bigatuma zigorana cyane mu kuzimenya, kuzihungabanya cyangwa se kuzirimbura. Ikibazo gikomeye gikomeje no kwibazwa n'iki, none Netanyahu n'ingabo ze barazakomeza kugira gute kugira ngo bihagarare ku mirongo y'imbere ku rugamba ko bamerewe nabi? Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bivugwa ko yategetse ko hatangizwa gahunda yihariye yo kurwanya indege zitagira pilote igamije guteza imbere ingamba nshya zo kurwanya izi mpanuka, ariko ndetse n'abayobozi ba Israel bemeza ko ibisubizo bifatika bishobora gufata igihe kinini kugira ngo babigereho. Israel ishobora kutagira ikikora imbere ya Hezbollah izarimo kubacucuma. Buri vuba yuko bashaka kwitabaza Zelensky, we guseka ngo bashaka kwitabaza Zelensky, Volodymyr Zelensky
abaza amakuru yo mu Burusiya na Ukraine bese bavuga bati ni ukwitabaza ikibonobono. Umugabo ananiwe urugambi we ngaje kurwana urugamba rwo muri rwa Iran na Israel kuko Hezbollah ifashwa na Iran. Uyu se azarusyaho nanjye niyo bikanyobera. Igikomeje gutera impungenge zikomeye cyane rero si urwo rugamba gusa, ahubwo nuko urugamba rwaberaga muri Libani urwinjiye indani muri Israel ari nacyo kiri gutera ikibazo gikomeye. Bati nimba Israel ihuye n'izago bikomeye cyane byo gukora urugamba cyangwa se byo guhangana na adui, niki kizaza kuba mu minsi iri imbere nimba Hezbollah na Iran bongeye gufatanya urugamba maze Iran na Israel bakongera kujya mu mitsi Hezbollah iri bugufi bwabo. Mama ruzaba urugamba ruremereye kambiveho. Ahubwo reka twigire ku ngabo zo mu mazi za Leta Zunze za Amerika, nazo zariyemeje guhangana n'ingabo zo mu mazi za Iran RDC Navy ngo bahagarike izi ngabo za Iran, kandi uburyo bwo kugenza umuhora wa Hormuz bugerweho 100% bakumire buri kimwe kijyanye na Iran mu mazi yo mu kigobe cy'aba Perse ndetse n'ikigobe cya Oman. Ngo buryo ubwenge bwari bwiza iyo menywa n'umuntu umwe kandi akagabo gahimba kandi kataraza. Amakuru mashya aturuka mu itangazamakuru ry'Iran avuga ko ingabo zirwanira mu mazi zahuye n'amato menshi yageragezaga kwinjira mu kigobe cya Perse. Nk'uko ibiro n'amakuru za Iran Tasnim bibitangaza, amata ane yageragezaga kwambuka Hormuz yafashwe n'ingabo za Iran IRGC zirwanira mu mazi nyuma y'uko bivugwa ko zananiwe gukorana n'abayobozi ba Iran. Ndavuga izi meri cyangwa se aya mato bananiwe gukorana n'ingabo za Iran ngo bahabwe green pass, bahabwe uruhushya rwo gutambuka, biha kunyura mu mazi. Buriya ngo uhagarikiwe n'ingo aravoma byari kera. Hari izindi nyamaswa zikaze. Yes, iyo utekereje nayo ntabwo yoroshye. Rero nibyo bituma Iran ikomeza kwerekana neza ko abishingikiriza Leta Zunze za Amerika ari kwitwaza urubingo rusadutse mu ntoki ngo urimo kurwicumba ukagutikura mu kiganza. Ubwo rero ngo Iran ubwato yabufashe irabuhagarika bushaka kunyura muri Hormuz. Tasnim ivuga ko hari amakuru aturuka mu gisirikare yavuze ko ayo mato yabanje guhabwa umuburo mbere. Raporo ivuga ko amato yirengagije iyo miburo bituma ingabo za Iran zirasa amasasu yo kubaburira bwa kabiri. Nk'uko inkuru ya Iran bivuga, ayo mato yatuwe gusubira inyuma mbere yo kwinjira mu kigobe cya Perse. Raporo nizemeza ku giti cyazo urande rwa Leta Zunze za Amerika ari nta cyemezo cyihutirwa cyatangajwe na UKMTO rwabwego rugenzura amato rw'abongereza, ariko nabo bemeza yuko Iran yashyize icyo twakita inkumirizi. Iri terambere ribaye mu gihe hari umwuka mubi mu karere k'inyanja ya Gulf. Amasaha make mbere yaho hatangajwe amakuru y'impinduka mu kurasana hagati y'ingabo za Iran n'iz'Abanyamerika hafi y'umuhora wa Hormuz. Ndavuga umuhora wa Hormuz ni mutanabuzi neza wongera usobanukirwe, ni agace gato kari hagati y'inyanja ya Perse n'inyanja ya Oman, cyangwa se ikigobe cya Perse n'ikigobe cya Oman. Iyi nzira inyurwamo n'amato menshi, kimwe cya gatanu ku isi gikomoka kuri petrol binyura muri kara gace. Kugira ubyumve neza, amajerekani 5 ya essence aza ku isoko aho ngaho iwanyu cyangwa se mu mujyi ari unyura bita imodoka ari unyweshereza kuri station, litre 5 litre 10 cyangwa se wenda katuvuge litre 5 zigiri kuri station imwe ituruka muri amuhora wa Hormuz. Imwe muri zo inyo muri amuhora wa Hormuz. Ubwo mvuze mu gihe andi masoko agurisha nyine iyo station. Hari n'igihe rero ushobora gusanga isoko rigari ry'igihugu cyawe rituruka mu migo z'Abarabu. Urugero nk'ibigo byo muri karere ka Yasi, nyinshi muri essence ituruka mu kigobe cya Perse. Nakuvuga ngo ibiciro by'ingendo byahenze, ntudigadi kuvuga ngo none se ngo kuki mwazamuye ibiciro. Ntabwo bari kuvana petrol, bari kwirangura n'abayiranguye mu Burusiya, bakirangura n'abayiranguye mu Buhinde bwaranguye mu Burusiya, bakirangura n'abayiranguye mu Burusiya b'Abashinwa, ikabagera yihenze cyane. Umva rero aho hantu Iran yarahanize. Amasoko yihutiye kwakira iterambere rigezweho. Mu ntangiriro z'ubucuruzi kuwa kadne, ibiciro bya petrol byongeye kuzamuka cyane nyuma y'amakuru y'imyigaragambyo mishya inizamuka ry'amakimbirane hirya no hino muri Hormuz. Buryo nta bwato buri gutambuka, petrol yongeye kuzamuka. Mama, njyewe munshakira agatebe, munshakire n'agacupa k'amazi n'inywere niyicarire kuko kugenda bigiye guhagarara. Brent crude futures cyangwa se ibicanwa bidatunganije byazamutseho hafi 2%. Nuvuga ngo petrol idatunganije neza 2%. Mu gihe itunganije yazamutseho 1.8%. Bivuze ngo akagunguru ka petrol kageje ku $96, mu gihe ku munsi w'ejo bundi kari ku $93. Amadolari 3 ariko ayo madolari 3
wayumva urebye ku mushahara wawe. Kuri buri kagunguru nk'uko ikinyamakuru cy'igizwe nka US West Texas Intermediate ibivuga, bashingiye cyane ku bijyanye na petroli yabo, nabo yazamutseho 2%, bikarenga amadolari 90 ku kagunguru kamwe. Iyo kabyo kwerekana neza yuko ibizago biremereye bigiye kuba bibi. Niba ubwato buri gutuka mu nzira ituruka mu burasirazuba vuga ngo unyuze mu kigobe cya Oman biri kwerekeza mu kigobe cya Perse ngo ujye gushaka ibicanwa bute gutambuka, Iran ibabwira iti ntago mugomba kunyura ahangaha. Iran yongeye kugaragaza neza ko igifite uburyo bwo kugenzura Hormuz, nubwo Amerika yavuze ngo Hormuz bagiye kwifungura, turahari twabateye ubwoba. Iran iragaragaje iti twe ntago dutitira, ntago dukangwa namwe. Uburyo ushaka kuvuga ariko Iran ni abagome, byumve gutya. Umuhora Hormuz wari ufunguye mbere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitera Iran. Iran ifunga umuhora Hormuz ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kwitwikira amata ajya kuzana ibicuruzwa mu bihugu z'Abarabu nk'igihugu cya Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq. Ariko muri ubwo buryo bwo kujya kuzana ibicuruzwa akajyanamwe intwaro n'abasirikari bashobora kubangamira Iran. Iran iti ntabwo dushobora kwemera ko mpfa gutambuka gutyo gusa muti mwarangiza ibitero iwacu. Manze muhagarika intambara, mutwizeza umutekano, tubahe uruhushya mutambuke. Amerika iranga. Twe tuzakomeza kubarasa kandi muzaduha umwanya dutambuke. Iran iti ibyo mushaka turabizi, mushaka gukora operation iyo mwita black operation. Operation ijimije, muze kwinjira ku butaka bwacu mushaka uranium yacu. Ntabwo tuziye tubaha pass. Ni mutambuka gato tuzabatukirizamo mu bwo bwato. Kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinwe duhagaritse ibitero mu gitwa CSLF. Ntabwo turakomeza kurasa kuri Iran ngani mufungure Hormuz. Ariko tuzanye amato yacu ya gisirikari n'imbaraga zacu za gisirikari. Ntabwo turemera ku bwato bwanyu mwebwe Iran buva ku byambo bizanyu bya Iran ngo butambuke bijye ku isoko mpuzamahanga. Ntabwo turemera karundi bwato buva ku isoko mpuzamahanga buje kugura petroli wanyu. Iran iti okay, muri kutubuza gucuruza n'ibihugu byatuguraga petroli. Bivuze ngo ubwo namwe rero ntabwo mugomba kubona petroli turutse hariho hose. Niba tudacuruje n'abandi ntabwo inshuti zanyu ntabwo zizacuruza. Niba tutabonye amafaranga namwe ntabwo muzabona petroli. Uri Iran wabikora cyangwa ntabwo wabikora? Uravuze ngo nahazirika nkafunga nafite na kirimbuzi nkayishyiramo, ngo nawe urumva komeza nka Iran rero wihangane petroli nizamuka. Dukomeze. Iki gihugu gishobora kuba kigenda guhura n'ibyago bikomeye. Ndavuga UAE, cya gihugu mukunda cyane na benshi mwagiye gushaka mwakazi. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu akaga karagiziye bitewe no kwemera amagambo ya Netanyahu na Donald Trump bakabashuka ku gihugu cya Iran. Uburinganire budasobanutse hagati y'ibihugu by'Abarabu na Iran bushobora kuzanira akaga gakomeye burundu karakari cyangwa se bugashira burundu. Icyari kimeze nk'ubuhanga mu za diplomasi no kubana mwituze ubu kirimo guhinduka kimwe mu buhanga bukomeye bwo guhangana mu kigobe cy'inyanja. Intambara, ibikorwa bya gisirikare, ibikorwa by'ubutasi, gushyamirana n'uburyo bwo kurindana ibisasu bya misile byakururiye Abu Dhabi na Tehran mu guhangana mu buryo butaziguye. Ku mugaragaro Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zishimangira ko zikomeje kutagira aho zibogamira mu ntambara yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel irwanya Iran. Abu Dhabi ivuga ko ubutaka bwayo, ikirere cyayo n'amazi bitigeze bikoreshwa mu bitero zagabwe kuri Tehran. Ariko muri Iran abantu bake gusa nibo bakizera ibyo bivugwa na Abu Dhabi. Kuri Tehran, UAE ntabwo ikiri leta y'abaturage gusa yo mu kigobe cy'inyanja, ifatwa nk'inshuti ya hafi y'Abanyamerika n'umwana wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Israel binyuze mu masezerano ya Abraham n'ihuriro ry'imari n'igisirikare rikomeye rifitanye isano n'umuryango w'uburengerazuba bw'isi muri ako karere ka Abu Dhabi. Nk'uko RT ibivuga, Russian Today, intandaro ibibazo bikomeye iri mu makimbirane ashaje cyane mu karere ka Gulf, ni ukuvuga ibirwa bya Abi Musa, Great Atoll ndetse na Ras Atoll hafi y'umugezi wa Hormuz. Ni amakimbirane atari y'uyu munsi. Irani reka mwibutsa amateka gamatwi yigaruriye ibirwa mu 1971, bamwe muri mwe ntabwo rimwe yakavutse mbere gato yuko UAE ishingwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kuva icyo gihe Abu Dhabi yabonaga ko ari akarere kafashwe n'abantu benshi. Hagati aho Tehran ivuga ko iki kibazo kidashobora kuganirwaho. Ubu bwoba bwiyongereye ku birwa bishobora kuba imbarutso y'intambara ikomeye cyane. Ambisubiremo uzumve. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zitari zashingwa, hari ibirwa byigaruriwe na Iran byari ku ruhande byahitwa Abu Dhabi uyu munsi. Burya rero inzigo nisaza, inzigo irasinzira ikabyuzwa n'umwami cyangwa se igihangaje. Abu Dhabi uyu munsi igitekereza ku birwa byabo byigaruriwe batisha
muzadusubizirwa byacu sha byange bikunde. Intambara ikaba ari igomba kurota. Raporo zo mu gihe cy'intambara zarushijeho kwangiza ibyo UAE yavugaga ko idafite aho ibogamiye muri iyi ntambara. Itangazamakuru rya Amerika na Israel ryavuze ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu Bibi yasuye mu ibanga Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihe cy'iyi ntambara ikomeje kwa mu karere. Bivuga ko yahuye na Perezida Mohammed bin Zayed Al Nahyan wa UAE bagahura mu ibanga bakaganira. UAE yahakanye ku mugaragaro aya makuru avuga ko Minisitiri w'Intebe wa Israel yasuye Abu Dhabi, ariko impaka zatumye Iran ikeka byinshi ahubwo byinshi inyuma. Inkuru zitangaje kurushaho nuko umuyobozi wa Mossad David Barnea, Mossad ni ikigo cy'ubutasi bwa Israel, n'abandi bayobozi b'iperereza ba Israel nabo bagiye muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihe cy'intambara kugira ngo bahuze ibikorwa by'umutekano na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hanyuma hakurikiye ubufatanye mu bya gisirikari. Raporo zavugaga ko Israel yohereje ibikoresho byo kurinda ikirere bya Iron Dome muri UAE n'abakozi bayo kugira bafashe kino gihugu kwirindira umutekano. Urabizuka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasaga nk'izateye uw'inyuma umugeri busa nk'uw'igikeri igihugu cya UAE banga kubahereza missile interceptors za Patriot, babwira ko nabo ubiko bwabo burimo bikeya. Bati turi kumwe, turi kuza gake gake, tuzabatabara niba ngombwa. UAE iti namwe nukugaragaza neza ko mutari kumwe natwe. Burya ngo munyamaswa zose zijijisha kandi zikagaragaza neza ko muri kumwe ni igikeri. Gitera umugeri kigira imbere kigahita gihindukira kikureba mu maso. Buryo wakitegereza ukavuga uti burya turi kumwe. Kahe urebye nabi cyagucira. Niko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika UAE yabanje yazibona maze isayitiza izana Iron Dome, uburinzwe ikirere bwo gutabara UAE bibaye ngombwa. Kuri Abu Dhabi byari ubwuganizi cyangwa se ukubafasha. Kuri Iran byasaga n'ikimenyetso cy'ukwemera yinjiye mu ihuriro rirwanya Iran. Muri icyo gihe kandi Iran yashinje CIA n'igisirikare cya Amerika gukorera mu karere ka Emirates. Tehran yarakajwe cyane no kwiyongera kw'igitutu gikomeye cy'imari ku bucuruzi bufitanye isano na Iran ya Dubai, bumaze igihe cyane bufatwa nk'umuyoboro w'ubukungu ukomeye kuri Iran kubera ibihano. Ubu UAE yisanze ifungiye hagati y'ibintu bibiri biteje akaga. Icya mbere ni ukwishingikiriza ku mutekano w'Abanyamerika na Israel, ndetse n'ikibazo cyo kwihorera kw'Abanya-Iran nacyo ubwacyo kiri kwiyongera, kubera ko mu bibazo byo mu kigobe cy'ubu kutagira aho ubogamira bishobora kuba bitahagije, bishobora kukuzanira ibyago bikomeye cyangwa se kugutera igihombo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi numva byumvishe neza, ndetse urumva n'icyo bivuze mu rugamba. Indege ya pilote hafi y'amato y'intambara y'Abanyamerika, ibikorwa by'intambara hafi mu kigobe, ndetse n'iguzo mu kigobe guhura n'izago bikomeye n'isanganya ridasanzwe. Aha ugahita umenya neza ko burya ishyano riguye nyine. None Donald Trump ati ngiyewe rero shanka Trump ijyangaje mu isi, ngiye kongera ntangiza intambara ikomeye cyane kuri Iran, nyumvisha umunyenga w'intambara, uburyo bw'intambara banze kutwumvira, bagomba kutwumvira ku neza cyangwa se ku nabi, bafungure Hormuz kandi baduhereze uranium yabo. Ayenya ko banze gufungura Hormuz Abanya-Iran. Bivuga ko ibitero bisa bya Amerika byibasiye ahantu hakekwa ko ari igisirikare Iran ikorera mu ijoro ryose, mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu karere k'ikigobe cy'inyanja Perse. Abategetsi b'Abanyamerika bavuze ko Iran yari yibasiwe ahari ikibazo gikomeye cyane ku ngabo za Amerika no ku mato anyura muri Hormuz Damas. Reuters yatangaje igikorwa cya gisirikari cy'Abanyamerika ku 27 Gicurasi, ivuga ko hari umuyobozi mukuru wavuze ko bijyanye n'icyo gikorwa mu ibanga. Ibitero bishya byabaye nubwo habayeho guhagarika imirwano mu buryo budasobanutse neza, byari bimaze gushyirwaho igitutu gikomeye n'impande zombi. Abayobozi ba Amerika kandi bavuze ko indege nyinshi zitagira pilote zo muri Iran nazo zafashwe zigasenywa mu bikorwa bya gisirikare biheruka gukorwa muri ako karere. Washington ndavuga mu mazi ya Oman hafi y'ibirwa bya Al-Jabas bituruka nyine muri Iran mu majyepfo ya Iran, ubwo mu majyaruguru y'aya mazi ya Oman ndetse na rwagati hari Hormuz. Washington yavuze ko izo ndege zitagira pilote zabangamiye umutungo ya gisirikare y'Abanyamerika ndetse n'ubwikorezi bw'ubucuruzi bwo mu mazi hafi y'umuhora wa Hormuz. Igikorwa cyaraye kigaragaye ku mugaragaro miruka abayobozi batamenyekanye bemeza amakuru kuri Reuters avuga yuko hari ibitero koko byanyabyo birimo kuba. Trump yashimangiye ko umuyoboro wa Hormuz uzakomeza gufungura bitewe n'uko Abanyamerika bakomeje gukurikirana no gukandamiza igitutu cya Iran. Ikigaragara nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gukora ibyo yisi ibitero byo kwirwanaho kuri Iran
kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru Iran yashinje Washington kurenga ku icyemezo cyo guhagarika imirwano ikomeye, ibitero bya gisirikare bikomeza kwiyongera no kugabwa ku butaka, ariko Iran ikavuga ko igomba kwihorera. No doubt ibikorwa za Amerika bya mbere byibasiye amato akekwa kuba yarashyize ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se ibisasu bya mine mu mazi, mine zikumira andi mato. Ari naho Iran yavuze ko yabonye ibisasu bituruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ivuga ko yashenye ubwato bwa speedboat bwa Iran burenze 5. CENTCOM yavuze ko ibyo bitero bya mbere byari bifitanye isano na Iran yabangamiraga abasirikare ba Amerika mu karere. Iran tubundi se turabangamira muri kano karere ni wanyu, twabasabye umutekano, ubundi tubabangamira nkande cyangwa nimwe mwaje kutubangamira? Nanjye ntitore none kaba abasirikare cyangwa se ibihugu zose byita ibihangaje bitangiye guhangana, ibyatsi bito biraza kubigenza bite? Uti Mungu akamazuza bitubwira uko bizarangira. Nanjye nti ndari ku bwanyu kugira ngo mbabwira amakuru ariho. Ujye bana natwe buri munsi. Ndagushimiye ugubwe neza. Genda Mungu akamanzi wo Rwanda. Amahoro niyo nkwifurije. Shalom.